تو دل دادم حرفی دل میخوانی عاشقت میمانم عاشقم میمانی من به تو دل دادم حرفی دل میخوانی به تو هستم مایل کجای دردی ندارم غم با تو جانم به چشمم نم نگیرم ندارم غم با تو جانم به چشمم نم نگیرم به تو دل سپردم جدایی تقینه خنده تو دل نشینه ترا خواهم فقط مقصد ما همینه یارکی ما بهترینه با تو غم ندارم ای بی بهایم برایت ترانه من می سرایم ندارم غم با تو جانم به چشمم نم نگیرم ندارم غم با تو جانم به چشمم نم نگیرم من به تو دل دادم حرفی دل میخوانی عاشقت میمانم عاشقم میمانی من به تو دل دادم حرفی دل میخوانی به تو هستم مایل کجای دردی ندارم غم با تو جانم به چشمم نم نگیرم ندارم غم با تو جانم به چشمم نم نگیرم Перед тем, как перейти к следующему вечернему выходу, мы еще раз напоминаем, что ждет наших победительниц. Первое место победительница получит золотую корону и сумму в размере 150 тысяч сомони. Занявшие вторые и третьи места в качестве приза получат сумму в размере 100 тысяч сомони и золотую корону. А общий призовой фонд составляет 1 миллион сомони. 1 миллион сомони. Именно сейчас мы плавно переходим к интеллектуальному этапу. Этот этап станет важным испытанием, где участницы проявят глубину знаний, логическое мышление и коэффициент интеллекта IQ. Уважаемые жюри зададут вопросы, участницы логично подумают и ответят на вопросы. забондони ҷаҳондонӣ боварӣ дорам ки ҳар як иштирокчӣ омода аст ба саволҳое ки ҷиддие ки ҳайати ҳакамон медиҳанд. Встречайте. Встречаем наших финалисток.
ойшаҷон салом. Ассалому алайкум. Ташаккур барои иштирок. Офарин, аҳсан. хуб, ман мехостам фаҳмам ки дар бораи таърихи Душанбе ки пойтахти азизи мо аст, ягон маълумот доред? شهری دوشنبه سال 1995 سال 1925 بخشید از بازاری دوشنبه نام دوشنبه را گرفت و سال 1929 پایتخت تاجیکستان گردید. تشکر. تشکری زیاد. Assalamu alaikum, Aisha. I have a simple question for you. Okay. What does national culture mean to you, in your opinion? Could you tell me, please? National culture. Yeah, what does it mean for you? It's mean to me important thing for us, for Tajik girls. We all should know our traditions and should dress up like Tajik girls, and that's all. Could you add something more? Chakan is our national dress. It's very beautiful and colorful. And can you tell about some the Hamina celebrities and the Nowruz? Could you tell about Nowruz something, please, Okay. in the words? Nowruz is in 21st of March, and it is the most important holiday in our country. I mean, it is very funny holiday, and I really like it. Oh, you don't like it? Yeah. Oh my God. Okay, it's done for me. Thank you very much. Thank you so much. салому алейкум бори дигар ойшаҷон. худро ҳамагӣ бо се калима тавсиф мекардед, яъне метавонед хислатҳои худро, се сифати хислатҳои худро дар ин ҷо номбар мекардед. Мақсаднок, меҳрубон, боодоб. ойшаҷон, ташаккури зиёд. дар урфият, яъне халқ гуфтаниҳои зиёд аст, яъне маталҳо, панду насиҳатҳо зиёд аст барои тарбияи наврасону ҷавонон. ва дар байни халқ ҳамин хел як матали машҳур аст ки мегӯянд ки дил мекашад, по меравад, ё ин ки ақл пешравии давлат аст, ҳаёту зиндагии инсонҳост. шумо ба фикри шумо чӣ гуна аст? шумо пайрави дил ҳастед ё ин ки пайрави ақл? ҳам пайрави дил, ҳам пайрави ақл ҳастам. мегуфтед бо пурратар, дурусттар. марамат. дуруд ба маликаи зебову нозанин ба симои тоҷик. мо ҳама имрӯз якҷоя эҳсоси ифтихору ғурур мекунем аз ин миллати биҳиштосову таърихсозу тамаддунофар, чун шумо ойшабону нафари аввал ҳастед ки рӯи саҳна омадед барои радду бадали афкор. мо эҳсоси худро баён мекунем ва ман мехостам ки шумо дар мавриди нақши пешвои маҳбубу муаззами миллат барои барқарорсозии сулҳ баъд аз ҷанги шаҳвандӣ ва ин ба ҷавонони имрӯза чӣ медиҳад? ба ҷавонони имрӯз имкониятҳои хеле зиёд дошта ҳастанд. занон асосан дар ин замона метавонанд бо кор кунанд, ҳам модар бошанд, ҳамчунин модар, ҳамчунин коргар, ҳамчунин соҳибкор. ташаккур. Добрый день, Оиша. У меня к вам вопрос на русском языке. Если вы станете победительницей Мисс Душанбе, куда вы потратите денежный приз в первую очередь?
На данный момент я в Душанбе нахожусь в квартире и хотела бы помочь своей маме купить мне здесь квартиру. Спасибо за ответ. Спасибо за участие. Спасибо большое. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sayurajon. Xush omaded. Rahmat. Ahsan, ofarin. Саволи ман чунин аст. Барои он ки фарҳанги миллӣ дар раванди амвоҷи пурталотуми ҷаҳонишавӣ аз байн наравад, ҷавонон чӣ масъулият доранд дар Тоҷикистон ва фикру андешаи шумо дар ин бора? Фикри андешаи ман аз байн нарафтан ин як чӣ гӯям? Ин як сайру талоши мо ҳаст ҷавонон. Бояд мо ҳамеша зирак бошем, фарҳанги худро дур насозем, дар оянда бисёр талошҳо кунем, то ки кишвари озодамон, ободамон ҳама вақт ба пеш қадам занад. Ташаккур Сайюра, бисёр пироҳани зебо ба бар кардаед. Ба ман хеле писанд омад. Раҳмат. шумо чӣ гуна мехоҳед ба рушди ҷомеа саҳм гузоред? мехостам фаҳмам. Ба рушди ҷомеа мо ҷавонон ҳамаи мо саҳми фарҳанг, саҳми ҳунарҳои худ ва бисёр самтҳо ҳастанд. ҳозир дар ҳаяҷон ҳастам. узри зиёд. Ташаккур барои ҷавоботон. оё зебоӣ метавонад ба зан кӯмак кунад ё баръакс монеа шавад? либосатон дар ҳақиқат зебост. ташаккури зиёд. узри зиёд. аввали саволатонро каме нафаҳмидам. оё зебогӣ, ҳусн, ҷамол, бонӯ, яъне улгӯи намунаи шахсият дар симои зан будан метавонад кӯмак кунад ба шумо ё баръакс монеа шавад? зебогӣ худи ҳамин зиннат. фикр мекунам дар аввал ин зебогӣ
این زیبایی در اول جای اول نمیستد. در جای اول این آداب است، اخلاق است، دانش است و فکر میکنم زیبایی نیز هست، ولی اول دانش، اخلاق، آداب این چیزا می باشد. تشکر. رحمت. سایرا جان تشکر برای اشتراک. رحمت کلام. تشکر. رحمت. ای شوخ پری تا در کجایی اندر نظرم تو خوشنمایی ассалому алейкум азоёни ҳакамон ва меҳмонони арҷуманд. ассалому алейкум муслима ҷон, хуш омадед. аҳсан, офарин. бисёр чашмони зебо доред, чашмони шаъло доред. яке аз ёдгориҳои таърихии тоҷикистонро номбар кунед ва аҳамияти онро шарҳ диҳед. ёдгориҳои таърихии тоҷикистон ба мисли қалъаи ҳисор, саразм. қалъаи ҳисор ки беш аз 2500 сол таърих дорад ва то ин ҷониб нигаҳ дошта шудаасту саразм беш аз 5500 сол таърих дорад. ин яке аз бузургтарин ёдгориҳои таърихии тоҷикистон ба шумор меравад. ташаккури зиёд муслима ҷон, чун шумо бевосита иштирокчии озмуни мисс душанбе 2026 ҳастед ва то даври ниҳоӣ аллакай расидед, ман бовар дорам ки он сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар ҷаноби оли пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон нисбати занонро шумо хуб дарк менамоед ва шумо имрӯз мегуфтед ки нақши занон дар ҳаёти ҷомеа имрӯз чӣ гуна аст? нақши зан дар ҷомеа бисёр муҳим ва гуногун мебошад. занони муосири тоҷик, занони мо имрӯза бисёр фаъол ва пешрафт мебошанд. дар нақшҳои иҷтимоӣ, дар нақшҳои оилавӣ занони мо ҳамчун як модар фарзандони худро тарбият ва ба воя мерасонанд. дар нақшҳои иҷтимоӣ бошад, дар соҳаи маориф, дар рушди илм, дар соҳаи тиб бисёр пешрафт ва намуна мебошанд. дар нақшҳои тарбиявӣ бошад, занони мо на танҳо фарзандони худро, балки наслҳои ояндаро ҳамчун як омӯзгор тарбият мекунанд. ташаккур. аз ёдгориҳои таърихӣ бисёр баёни бикру хуб доштед ва бештаре аз инҳо ба як ҷашни муҷаллал табдил гардидааст тавассути
пешвои маҳбубу муаззами миллатамон кадом ҷашни миллӣ барои шумо арзишмандтар муҳимтар аз ёбӣ мешавад ё шумо бештар омодагӣ мебинед ё дӯст медоред ин ҷашнро? ташаккур барои суолатон. Ман бештар ҷашни Наврӯзро ва истиқлолиятро бисёр дӯст медорам. Зеро пеш аз ҷашни Наврӯз мо ҷавонон бо бабар кардани либосҳои миллӣ, бо пухтани таомҳои миллӣ, бо рақсу бо шодӣ пешвоз мегирем. Истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад 1991 9 сентябри 1991 мебошад. Мо яъне аз соли 1991 то ин ҷониб Тоҷикистони мо давлати соҳибистиқлол, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. Ман барои ҳамин ин ду ҷашнро бисёр дӯст медорам ва бесаброна интизор мешавам. шумо суханвар мебудед агар муваффақ мешудед. табрики маро бипазиред. ва ман барои иштирокатон аз кулли асотиди муҳтарам ва ҳайати ҳакамони арҷманд ба шумо изҳори сипос мекунам. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд. алейкум азоёни ҳакамон ва меҳмонони гиромӣ. салом Диана ҷон. аҳсан, офарин. бисёр зебо ҳастед. пироҳанатон бисёр зебо. ранг, интихоб. ташаккур. ба назари шумо фарҳанги миллии тоҷикӣ чӣ маъно дорад? Ман метавонам ин savol. Да, можете ответить на русском языке, пожалуйста. Я так правильно поняла, будущее наше поколение, правильно? Про культуру Таджикистана. Про культуру Таджикистана. Какое значение имеет для вас культура таджикского народа? Культура таджикского народа, она очень богата, начиная с истории, заканчивая до традиций. Также я очень чту и люблю наши традиции нашего таджикского народа. Они очень важны, и очень важно их сохранять в нашем сегодняшнем поколении и мире. Диана, спасибо за ответ. У вас очень грациозное, такое элегантное платье. Благодарю. У меня к вам вопрос. Какой пример вы хотите подавать молодым девочкам? Пример умной девушки, воспитанной, трудолюбивой,
мудрой, это очень важно, и, конечно же, патриотичной в своей стране. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сначала поздравить вас с выходом в финал. Вы очень заслужили находиться на этой прекрасной сцене вновь. Желаю вам дальше пробраться и искренне желаю вам сегодня не заплакать. Вот. У меня такой простой вопрос, к сожалению, будет на английском языке, если вы не против. Я его задам. Вы не против? Я немножко против. Вы немножко против. Тогда Я буду с вами откровенна, потому что английский язык, он мне помогает в других странах разговаривать, общаться, но перед людьми я, конечно же, переживаю, волнуюсь и переживаю ошибиться. вы уникальный человек и также прекрасно держитесь на этой сцене. Шикарное платье выбрано вами. И этот цвет роскошно идет вашим глазам. Спасибо. Смотрите, у меня базовый вопрос, очень простой. Для меня, чтобы я понял, насколько вы владеете этими языками, потому что в нынешнем мире это очень важный аспект. Можете, пожалуйста, рассказать о себе немножечко на английском, пожалуйста, нам? Немножечко совсем, буквально секунд 10. Hello, everyone. I am Diana, 26 years old. I am a mom. I am a model. Yeah, good. And try more. Calm down, it's fine, calm down. We are your friends. Calm down. You're a mom. About And you're, me? yeah, about you. Thank you very much, I got you, thank you. Teşekkür ediyorum. Ассаламу алейкум, здравствуйте. салом алейкум, Сумайя ҷон. Ташаккури зиёд барои иштирок. Бисёр пироҳани зебо. Аҳсан, офарин. Ташаккур. Хуб, дар урфият мегӯянд ки ботин зебо бошад, зоҳир низ зебо мешавад. Фикри шумо чӣ аст? Дар ҳақиқат ман розӣ ҳастам бо ин суханҳои зебо, аз сабабе ки ҳар як духтар албатта дар дунёи мо хеле зебо ҳастанд, аммо чӣ қадар муҳим аст ки рафтораш, суханҳояш ва фикронаш низ хуб бошад, барое ки аз ҳама муҳим дар ҳамин дунё ба фикри ман ин рафторҳои мо мебошанд.
امروز مقام زن در جامعه به صدر تمام شاخه‌های علمی و عملی، اقتصادی و اجتماعی، معنوی و فرهنگی، سالار فردی و خیرتمندی زن مقام و مرام دارد در جامعه، بخصوص در دوران صاحب استقلالی. کدام زن موفق تاجیک برای شما نمونه عبرت بوده میتواند؟ ташаккури зиёд барои саволетон. барои ман ва фикр мекунам барои ҳар як духтар зани мувофиқ модарашон метавонанд будан, барое ки модари ман ҳам як зани тоҷик аст ки кор мекунад ва кӯшиш мекунад ки ҳамеша барои давлати азизамон бисёр корҳои хуб кунад. модари ман директори гимназияи ҳамадон аст ва барои ман як зани муваффақ модари ман мебошад. یعنی الگوی نمونه شخصیت شما مادرتان رو میبینید. یه بار دیگر الگوی نمونه شخصیت برای ایدئال خود شما مادرتان رو یعنی سرمشق خود و پیروی میکنید. بله. تشکر. Еще раз здравствуйте, Раджабова Сумая. Я вас также поздравляю с выходом на финал. Вы какие иностранные языки знаете? Английский и русский язык. Хорошо говорите по-английски? Я, скажем так, I can speak fluently like this. So I have a simple question for you. If you were the member of jury, what decision would you consider important? For what, sorry? Like imagine that you are among us, and you become a jury, and you are checking out the finalists. What is your what do you consider most? What things are more important in your opinion? I think I will just see how the girl can talk. I mean, it's very important because if you talk about Miss Intellect or Miss Dushanbe, it's very important that girl can stand with all of these people. I can talk about her feelings, and I will try to see how she can even like walk or maybe just like smile, because it's of course very important things to stand here and feel so nervous and to continue just be like this one. It's a little bit difficult. So I will see this, and if girl can stand and be like behave for herself, I will just say, okay, this girl can be like. Oh, thank you. Look, I have more questions. Are you nervous right now during the stage, standing on a stage? Are you nervous? Unfortunately, yes, because it's something unity. I can't control it all the time, but I try because I know that I'm a lady, I'm Tajik lady, and I have to. You're so beautiful. Thank you. Thank you so much. Thank you. Сумая, у вас шикарный наряд, он очень сверкает на сцене. У меня к вам вопрос. Если вы станете мисс Душанбе, какую ценность вы будете нести людям? Спасибо большое. На самом деле это очень интересный и важный для меня вопрос, потому что моя изначальная миссия была прийти сюда именно чтобы вдохновлять девушек. Понимаете, у нас очень прекрасные девушки, и я порой не понимаю, как они не могут показывать свои таланты, и поэтому я бы продолжала бы свою миссию, рассказывая о том, что очень важно в первую очередь ценить нашу культуру, продвигать нашу страну и быть в себе уверенной, и пробовать показывать миру, какие мы на самом деле классные и очень интересные. Вы очень грамотно говорите на русском. Спасибо большое. Благодарю. سومایا دو مصرع شعر قرائت کنید. بسیار زیبا سخن میگوید با زبان انگلیسی، با زبان روسی و از همین توانمندی های خود کمی اضافه کنید که در ادبیات عالم شمول ملت تاجیک ما نقش در تاریخ گذاشته ایم و بشریت را جانب طلوع خورشید خیرات راهنمایی کرده ایم. تشکر زیاد. من میخواستم یک شعری از سبکی بابای من علی محمد مرادینی شاعر است. من میخواستم از شعری او یک چند مصرع برای شما قرائت کنم. بیچاره‌وار ناله مکن پیش زندگی، کن هیچ وقت گوش به افغان نمیدهد. چون شخسوار خیز و به زورش سوار شو، که نسبی مست تن به ضعیفان نمیدهد. یالش به دست و پنجه مردی بگیر سخت، اندر رکاب زرحلش آنگه درآر پا. گردان سرش به جانب صحرای آرزو، دل را بگیر محکم و سر ده لجام را. عاجز مشو،
оҷиз машав, ки зиндагиро хуш наояд ин. Ту мард бош, ки зиндагӣ худ мардпарвар аст. дуруд, аҳсан. ман аз бобои бузургвори шумо манам шеър медонам ва инҷо ман дигар мисраҳоро мехоҳам баён кунам. кишваре ки рӯдакиро зод ӯ, шери оламгир моро дод ӯ. кишваре бо сумайяву тамоми маликаҳои тоҷики мо афсона шуд, аз фуруғаш нур дар ҳар хона шуд. ташаккур барои иштирок. ташаккури зиёд. Binguli lola, bulbul banola, boronu jola, omad az bahor. Binguli lola, bulbul banola, boronu jola, omad az bahor. Rui sabza, bonozu ghamza, ravon firuza, omad az bahor. Rui sabza, bonozu ghamza, ravon firuza, omad az bahor. Ассалом. Да. Ассалому алейкум. Томирис. Ташаккур барои бисёр як намоиши хуб. Либосатонам бисёр зебо. Ташаккур. ман чунин савол дорам. оё мафҳуми ҷаҳонишавӣ барои шумо чӣ аст? чӣ гуфта метавонед? ва оё ҳамин ҷаҳонишавӣ ба гум шудани ҳуввияти миллӣ, таърихи миллӣ оварда мерасонад? агар ҳа, мавқеи худро асоснок мекардед ва фикру андешаи худро мегуфтед. марамат. дар фикри ман мавқеи ҷаҳонишавӣ ин як чизи муҳим аст, зеро ки мо метавонем фарҳанг, миллат, урфу одати худро ба тамоми ҷаҳон барорем. вақте ки ман худам дар саҳнаи байналмилалӣ баромад кардам назди 89 давлати ҷаҳон, барои ман ин хеле муҳим буд, то ки нишон диҳам урфу одати мо чист, миллати мо чист, либоси мо чист. ва ман фикр мекунам ки ин ба гумшавии фарҳанг намерасонад. суоли ман чунин аст ки зани муосири тоҷик дар худ бояд кадом сифатҳоро дошта бошад? дар назари ман зани муосири тоҷик бояд якҷоя бо техникаву технологияҳо пеш равад, аммо дар ҳамзамон аз миллат ва фарҳанги худ фаромӯш накунад. инчунин бо ақл, бо маърифат ва бо эътимод бошад. ташаккур. ташаккур барои иштирокатон. I have one question for you. Yes, please.
Look, it's not so hard for you. I think that you definitely could cope it. And the question is the beautiest of a woman brings success in her life? And how, if it brings, for real? Beautiness is the thing that I think all women have. But beautiness should be combined with our mind and with our education. If we are educated, beautiness will be much more, I don't know, developed in us, because by age, beautiness can gone. However, our mind and our education will always be with us. I think that women can be successful with beautiness if she combines it with her mind and education. Thank you very much. I like so much your clothes today. It colored so beautiful, and Thank you so much. I melted to your accent while you're talking in English. Thank so you so you much. are so an English teacher, right? Yes, I am. For how long you're studying English? I've been studying English for like 7 years, thanks to my mom. Okay, I'm When I done. was 5 years old, she brought me to English You're classes. perfect. Thank you very much. Perfect. I also learning French. I can say some words Learning in French. French. Yes. Just surprise us. We Yes. like it. Yeah. Thank you. Je parlais un peu français. Je m'appelle Tamiris. Je viens d'une française. Je viens du Tadjikistan. J'ai beaucoup ma ville. Je devenir de actrice. А как сказать спасибо на французском? Merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tomiris. Thank you very much. Thank you so much. That's it. Thank you. ассалому алейкум азоёни ҳакамон ва ҳозирини гиромӣ. азизаҷон, салом алейкум. Хуш омадед. аҳсан, офарин. Бисёр либосатон зебо. хуб, ба назари шумо либоси миллӣ танҳо рамзи зоҳири инсон аст ё ки дорои паёми амиқи фарҳанги асили тоҷикӣ аст? Ташаккур. Фикр мекунам ки либоси миллии тоҷикӣ ин ҷузъи фарҳанги мо мебошад. ҳатто агар гирем як чакан ки таърихи ҳазорсола дорад ва дар ЮНЕСКО шомил ҳаст ва ҳар як ранг, ҳар як давра ва ҳар як гули он фалсафаи худро дорад. агар гирем ҳафтбаргаро ки дар он тасвир карда шудааст, он осмоне ки аз 7 қабат иборат аст инъикос менамояд ва давра низ
офтоб яъне рӯшноӣ ва некиро ифода менамояд. Барои ҳамин фикр мекунам ки либоси миллӣ ин на танҳо намуди зоҳирӣ, балки ин фарҳанг ва худ таърихи миллатро инъикос медиҳад. Ташаккур. агар шумо ғолиби озмун мис душанбе шавед, чӣ гуна сиёсати пешвои миллатро, ғояҳои тараққипарвари миллату меҳанро тарғиб мекунед ва дар рушди пойтахт дастгирӣ мекунед? Ташаккур. Чунон ки мо медонем, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои худ доимо қайд менамояд ки мавзӯи баланд бардоштани мавқеи зан ва бонувон дар ҷомеа, дар ҳукумати давлатӣ дар ҷои аввал ҳаст, самти стратегӣ мебошад. Ва аз ҳамин сабаб албатта ки агар ман мис душанбе шавам, албатта ки ман ин сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ менамоям ва кӯшиш менамоям ки ана ҳамон намунаи духтар, бону, тоҷик духтаре бошам ки дар зиндагии ҷомеа фаъолона иштирок менамояд. Tashakkur. Aziza, welcome again to the floor. Thank you. I hope you know English and you can talk well, right? Is it good? Do you know English? I know English. Can I ask a question, a simple one? Okay. Just in your opinion, please, could you tell me what is the power of woman, Tajik woman? Quvay asosiy zan dar chest. Thank you for question. Хочу напомнить, что я изучаю сейчас английский язык и знаю его на уровне элементарь. Я сейчас постараюсь хоть как-то выразить свою мысль на английском, надеюсь. Замечательно. Успокойтесь, все хорошо, мы с вами друзья. Мы вас поддерживаем и будем с улыбкой на вас смотреть. Хорошо? Благодарю вас. Если вы, не дай бог, не будете справляться, можете продолжать по-русски, потому что знание русского языка также очень необходимо в нынешнем мире. Благодарю. Продолжайте. I think the power of Tajik woman, it's her beauty, also her mind, and how she know culture of her nation, and how she can present this for foreign people or in other people. Вы почему стесняетесь? Вы отлично говорите по-английски. Замечательный акцент. Я вас таким образом хочу поддержать. Можете продолжать, пожалуйста. С вашего разрешения я хочу продолжить на русском языке. Мы не против. Благодарю. Я считаю, что сила женщины, в особенности таджикской женщины, это в ее характере, в первую очередь, потому что, несмотря на свою доброту, красоту, у нее есть твердость характера, способная перенести все в этом мире. Тому свидетельство наши великие исторические женщины, такие как Робия Балхи, Зейбу Нисо. И я восхищаюсь ими, и когда я изучаю историю и ознакомливаюсь с тем, как они могли перенести всю боль, и при этом быть смелой и взять на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь, возможно, ее детей, это стоит очень, очень Я вас дорогого. поздравляю с замечательным ответом. Спасибо вам большое. Благодарю вас. аз забону ташаккури зиёд барои иштирок. Шумо ман мехоҳам бидонам ки фикри шумо нақши зани тоҷик барои тарбия, ташаккул ва рушди насли наврас чӣ гуна буда метавонад? Ташаккури зиёд. Фикр мекунам нақши зан дар ин бобат ин калидӣ аст, чун маҳз зан тарбия мекунад насли ояндаро ва шакл медиҳад он мафкураи он фарзандони худро. Ва имрӯз мо мебинем ки занони тоҷик на танҳо нақши онҳо дар доираи оила,
маҳдуд нест ва онҳо дар рушди илм, сиёсат ва дигар самтҳои ҷомеа фаъолона иштирок менамоянд ва ин боиси ифтихор аст, чун агар як зан ҷаҳонбинияш васеъ бошад, ӯ метавонад насли ояндаро хуб тарбия намояд. Ташаккур. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд барои ҷавобҳо. Ба шумо барори муваффақият таманно дорем. Ташаккури зиёд. ассалому алейкум. Амина ҷон, хуш омадед. Бисёр зебо ҳастед. Ташаккури зиёд. аҳсан, офарин. хуб, ман мехоҳам фаҳмам ки фикри шуморо фаҳмам ки зан чӣ гуна метавонад байни оила ва кори худ, яъне фаъолияти худ мувозинат кунад. Ташаккури зиёд барои саволатон. Ман фикр мекунам ки ҳар як зан дар асри 21 дар замони муосир бояд кору фаъолияти худ дошта бошад, новобаста аз он ки шавҳараш кӣ мебошад, падараш кӣ мебошад ва аҳлу авлодаш кӣ мебошад. Дониш ин чизе ҳаст ки аз ту ҳеҷ вақт ҳеҷ кас гирифта наметавонад. Ва ман фикр мекунам ки занҳои мо ҳама тавоно ҳастанд ва ҳам дар ҷомеа ва ҳам дар оила метавонанд рушд диҳанд. саволи ман ба ихтисоси шумо бисёр тавъаму пайванд аст ва хеле наздикӣ дорад. агар ба шумо имкони суханронӣ дар сатҳи байналмилалӣ дода шавад, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ шумо чӣ паём доред? ман фикр мекунам ки аввалан ман дар бораи хубияти одам ҳарф мезадам, барои он ки агар ҳар як кас дар дилаш пок бошад, соф бошад, аввалан сулҳ дар он давлат ва дар он ҷо
می شود و من فکر میکنم که در این سطح من اولا در باره من خودم رو کم ترگم کردم. شما الکی جواب دادید مثل همین زیبایی و جوانی و لباس و ملیتتان سخنوریتان هم زیباست. تشکر زیاد. اجازت. Hello, Zoro, Amina. Hello, my name is I felt your breath right now. You're like, Bohami Farouk. I have a simple question for you. The capital city of Republic of Tajikistan. Could you tell something about our lovely and beautiful Dushanbe in English, please? Okay. Our lovely, beautiful Dushanbe is the most beautiful and young country. City. Yeah, and I'm sorry, and young city. It has the history of 2,400 years. Our beautiful Dushanbe has a lot of beautiful buildings and places, like our library, the big library. Thank you very much. Okay, thank I you got so much. what I wanted. Thank you. Thank you so much. تشکر زیاد. Binguli lola, bulbul banola, boronu jola, omad az bahor. Binguli lola, bulbul banola, boronu jola, omad az bahor. Rui sabza, monozu ghamza, ravon firuza, omad az bahor. Rui sabza, monozu ghamza, ravon firuza. آمد از بهار آمد از بهار آمد از بهار آمد از بهار با نغمه‌ای دار با گل و گلزار با بوی نگار آمد از بهار با نغمه‌ای دار با گل و گلزار با بوی نگار ассалому алейкум азои ҳакамон ва меҳмонони гиромӣ. Ассалому алейкум, Самира ҷон, хуш омадед. Бисёр зебо ҳастед. Ташаккури зиёд. Шумоям ҳамчунин. Ман савол дорам ки муаллифи асари духтари оташ ки ҳаст ва қаҳрамони асосие ки ба шумо бисёр монанд аст. Чӣ ном дорад? Рости гапро мегӯям, бисёртар ман дар шахсияти сохтаи Сотим Улуғзода, яъне Нигинаи Каниз монанд ҳастам, ки Нигина хеле рӯдакиро дӯст медошт ва аз ночорӣ рӯдакии худро ба қатл расонд. медонед ман اینجا کمی هم سوال دارم هم در حیرتم هم احساس غرور و افتخار میکنم. شما در فیلم تصویری خود بهار و یک موسیقی فصل ایام شکفتن ها را و زیبایی ملی خودتان را انعکاس کردید و
зебоӣ барои шумо танҳо зоҳир аст ва ё арзиши маънавиро барои арзиши маънавии зебоӣ низ шумо эҳтиром қоил ҳастед. Рости гап, зебоӣ на танҳо зоҳир, балки ин рафтори нек, кирдори нек ва гуфтори нек. ҳикмати наврӯз. Аҳсан, ташаккур. Самира, благодарю вас за ответ. У вас очень нежное платье. Благодарю. Хотелось бы узнать, какую бы вы цель хотели достичь в ближайшие годы? Буду с вами честна. Я, как будущий челюстно-лицевой хирург, хочу поступить в Российскую Федерацию, в город Санкт-Петербург, на кафедру детской челюстно-лицевой хирургии, и потом вернуться на свою родину и помочь всем нуждающимся, так как я уверена, что это очень-очень необходимо. Вы большая молодец. Я верю, у вас все получится. Благодарю. Excuse me. Говорите по-английски. Буду с вами честна, я говорю на английском, точнее, я на стадии обучения медицинского английского в Академии Авиценны. И это у меня, конечно же, начальный уровень, но я в прошлом, так как я бывшая балерина и бывшая чемпионка художественной гимнастики в Республике Таджикистан, я владела французским языком. И в 2020 году меня готовили на Олимпиаду в международном уровне для того, чтобы я представила Таджикистан. Мы очень тобой гордимся, Самира Джон. Благодарю. Очень тобой гордимся. У меня такой простой вопрос во вашей профессии. Исключительно. How many teeth we have got in our month? На русском. Вы поняли вопрос, да? Нет. Сколько зубов у нас во рту? У обычного человека? У взрослого человека по анатомическим показаниям 32 Нет, зуба. ответь, я жду на английском, пожалуйста, будьте добры. Вы умеете считать? Дайте шум. Ребят, поддерживаем девочку. Она на сцене не каждый день, и она чувствует себя нехорошо. Мы должны показать, что мы также приветствуем и поддерживаем. Вот наша поддержка. Отвечайте, пожалуйста. Я вас понял. Можете, Давайте другой вопрос. Можете по-русски это отвечать? Я жду. По анатомическим показаниям у взрослого человека в полости рта в основном постоянные зачатки зубов 32, а у детей, то есть дошкольного возраста, у них 20. Умничка. Мой вам совет от твоего старшего брата, если можно так называть. Вы поступаете или учитесь, да, вы сказали? Я выпускница, Ты в этом выпускница, году я кончу, да. Но ты должна понимать, что по твоей профессии знание английского языка — это очень необходимо. Я вам этого желаю и желаю, чтобы у вас все в жизни получилось. Спасибо. Умничка.
ассалому алейкум. Салом алейкум. Ассалам. Джамилаи бисёр зебо. Ташаккур қашанг. зиёд. саломат бошед. Ташаккур барои иштирок, барои намоиш, барои видеоролик. мо аз ҳар яки шумо як чи омӯхтем. бовар кунед. бахусус аз шумо. дар урфият мегӯянд ки аз гавҳора то гур илм омӯз. таҳрир мекардед? Ташаккури зиёд. аз гаҳвора то умри дароз бояд одам инсон илм омӯзад, зеро қувваи ҳақиқии шахс дар илм аст, дар дониш аст. ман инро ҳамин гуна метавонам. чӣ гуна метавон фарҳанги миллиро ки ба ихтисоси шумо хеле 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 наздикӣ дорад, чӣ гуна метавон фарҳанги миллиро ба ҷавонон ҷолиб гардон бе он ки моҳияташро гум кунад, яъне дар ҳамон болотарин мақоми маснади баланди шараф боқӣ монад? ташаккури зиёд барои савол. шумо медонед ки ман рӯзноманигор ҳастам ва аз назари рӯзноманигор ман метавонам гуфтам ки барномаҳои ҷолиб ба забони оддӣ ва як намуд барномаҳои шавқовари фарҳангӣ метавонем навозем, метавонем ба ҷавонон пешниҳод кунем ки онҳо тамошо карда фарҳанги бузурги тоҷикии худамонро бидонанд. Ташаккур. Джамиля, вы прекрасны сегодня. Ваш наряд просто влюбил в себя. Очень Благодарю, красиво. спасибо большое. У меня к вам вопрос. Очень интересно узнать, чему вас научил этот конкурс? Это был такой длинный путь. И первый раз, когда я пришла на собеседование, организационный комитет, в том числе и Мухбайкар Йорова, спросили у меня, зачем тебе этот конкурс? И я ответила, для получения нового опыта. Мне 27 лет, и я в 27 лет вновь будто бы попала в лагерь или в школу, где много прекрасных, красивых, уверенных в себе девушек разных возрастов, где мы подружились, где мы имели возможность учиться у лучших представителей культурной сферы нашей страны, Мухбайкар Йорова, Хуршеда Мустафоева, Тоджидина Салимова, который прямо сейчас находится за кулисами и готовит каждую девочку, чтобы они вышли на эту сцену и продемонстрировали себя и свои таланты. Мы провели замечательно эти 2,5 месяца, и независимо от результата, я благодарна Богу и благодарна нашему государству за возможность поучаствовать в таком интересном конкурсе. Это был крутой опыт. Спасибо. Назарова Джамила, здравствуйте. Я повторюсь к своей коллеге, словам своей коллеги. Вы роскошно выглядите. Я еще заметил, что у вас синие глаза, и так подчеркивает ваше платье это все. Я вас также поздравляю с тем, что вы уже финалист, также, получается, каждая из вас в финале, вы должны уже почувствовать себя победителем, потому что вся страна уже видит вас в статусе «Мисс Душанбе». Это по-настоящему великолепное награждение. У меня один простой вопрос, к сожалению, для некоторых оно будет на английском языке. What is power, in your opinion? В чем сила? Thank you for your question. Yes, I understand you. I understood you. So about English, I learned English a little bit, and also I tried learn Germany, French, Spanish, and I speak Мне нравится ваша уверенность. of them, but little. And с вашего разрешения я бы хотела ответить на русском. Можете. И я считаю, что сила в искренности, в правде и в доброте. Достаточно. Спасибо. Спасибо вам. Ташаккур зиёд. Спасибо всем вам. Благодарю вас за поддержку. Спасибо.
салом алейкум, Мадина ҷон. Ассалому алейкум. Ташаккур. Асам бисёр зебо ҳастед. Ташаккури зиёд. мо медонем ки таърих, фарҳанг, забони миллати мо ин барои мо, барои миллати мо бисёр муқаддас аст. шумо дар бораи таърих ман боварӣ комил дорам ки маълумот доред ва ман мехоҳам фаҳмам ки давраи давлатдории Сомониён барои шумо агар огаҳӣ дошта бошед мегуфтед ва дар рушди давлатдории навини тоҷикон чӣ нақш дорад? бале муаллимаи азиз, чӣ тавре ки мегӯянд чист таърих эйзи худ бегонаест, достонест, қиссаест, афсонаест. Он туро аз роҳи худ огоҳ кунад, оқилу донову марди роҳ кунад. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, давлати Сомониён аз он ҷо буд ки илм, фарҳанг, забони давлатӣ рушд ёфт ва аз он ҷост барои мо мерос монд. ана ҳамон фарҳанги миллии мо, ана ҳамон тамаддун, ана ҳамон либоси миллии мо. ман аз ихтисоси шумо суол дорам ки ба ихтисосатон наздик аст. ба назари шумо роҳбари хуб кадом сифатҳоро бояд дошта бошад? албатта роҳбари хуб аввал оқил бошад, доно бошад ва бо ҳамаи коллектив сарҷамона, яъне ки мисли як оила бошад. ташаккур. Мадинаҷон бисёр зебо ҳастед. Ба шумо савол дорам. Фарҳанги миллӣ барои шумо чӣ маъно дорад? албатта фарҳанги миллӣ пеш аз ҳама барои ман як ҳуввияти зани миллиро, яъне зани тоҷикро аҳамияти калон дорад. вақте ки мо ба дигар давлатҳо меравем, бояд мо аввал фарҳанги худро муаррифӣ намоем. ана ҳамон зебу зиннати миллати худро, фарҳанги ниёгони худро. Офарин, ташаккур. ташаккури зиёд. هرگز نروم جای کجا نه تو را یابم گر خواب کنم شبها بر خانه روم تنها در خواب تو را بینم در خانه نه تو را یابم در بزمی قدم نوشان در چشمی وفا کشان در بزمی قدم نوشان در چشمی وفا کشان جانان تو رو یابم معشوق تو رو دونم
ассалому алайкум ба аҳли ҳозирини гиромӣ ва меҳмонону дӯстони арҷманд. ассалому алайкум субҳияҷон, бисёр зебо ҳастед, пироҳанатон бисёр зебо. ташаккур. хуб, ман мехостам шумо дар бораи таърихи душанбе, ман ин саволро ба дигар иштирокчиам дода будам, лекин пурра набуд. мехоҳам ки шумо агар имконият бошаду маълумот дошта бошед, маълумоти бештар медодед. хоб шудааст муаллима таърихи икрам? душанбе. бале, душанбе чӣ гуна пайдо шуд, барои чӣ номаш душанбе шуд ва имрӯз барои чӣ пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон аст? ташаккур. шаҳри душанбе чун пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон асос ба он мегузорад ки таърихи кӯҳанбунёди тоҷикон ва халқи тоҷикро нишон медиҳад. душанбе то соли 1929 ҳамчун шаҳри душанбе дониста мешуд, вале сар карда аз соли 1929 то соли 1961 номи ӯ ба сталинобод иваз гардид ва боз аз соли 1961 то инҷониб ба шаҳри душанбе боз номгузорӣ карда шуд. чаро маҳз душанбе? чунки рӯзи душанбе дар ин навоҳӣ ҳамчун бозор буд ва рӯзи душанбе ҳамчун рӯзи бозорӣ номида мешуд ва маҳз барои ҳамин ки мардум танҳо дар ҳамин рӯз ба ин макон омада харидорӣ мекарданд, ин шаҳрро бо номи бозориаш, яъне шаҳри душанбе номгузорӣ карда шуд. ва ҳоло бошад, шаҳри душанбе яке аз гулгулшукуфонтарин шаҳрҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва пойтахти он дониста мешавад ки беш аз 1 миллион нафар аҳолӣ дорад. беҳтарин. ман қариб дар сари ҳар кадом аз шумо тоҷ мебинам. ин аллакай нишони муваффақият аст ки духтарон зебосанамон соҳибҷамолони бонувони ҷавони тоҷик аз худ боварӣ доранд. яъне ман фарди шуморо новобаста аз ин натиҷаҳои озмун ки шартҳои дар меъёр қарор гирифтаи худро дорад табрик мегӯям, муборакбод мегӯям, чунки дар ҳақиқат ана ҳамин як ба худ бовар доштан, ба пеш ҳаракат кардан ва дар зиндагӣ нахли пурсамар бояд буд ё шуълаи хуршеди саҳар бояд буд, то аз ту ғизо гирифтаву гарм шаванд, фарзанди баномуси ватан бояд буд. ва ман ба ихтисосатон наздик мехостам ба шумо савол пешниҳод кунам. кадом шахсиятҳои барҷастаи таърихии тоҷикро мешиносед ва аз онҳо худи шумо чӣ илҳом мегиред? мехоҳам аз азал, яъне аз аввалин давлати тоҷикон сулолаи сомониён сухан ронам ва яке аз шахсҳои барҷаста ва маъруфи он замон исмоили сомонӣ, ки бахшида ба 1100-солагии ин сулола дар майдони дӯстии шаҳри душанбе маҷмаи исмоили сомонӣ бунёд гардидааст ва ба шарофати ин шахси бузург яке аз 4 ноҳияҳои шаҳри душанбе ноҳияи исмоили сомонӣ номгузорӣ карда шудааст ки ин далели он бошад ки воқеан исмоили сомонӣ яке аз бузургдоштарин шахсияти таърихи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва аввалин асосгузори давлати тоҷикон мебошад ки баъд аз фавти бародараш ба тахт нишастааст ва ободию озодиро ба тамоми халқи тоҷик фароҳам овардааст. ӯ тамоми тоҷикони моваронар хуросонро дар як ҷо ҷамъоварӣ карда нишон додааст ки тоҷикон метавонанд давлат дошта бошанд ва онро ба хубӣ идора кунанд. аз онҳо чӣ илҳом мегиред? мо чун насли хештаншинос ва худогоҳ аз онҳо ҳифзи марзу бумро меомӯзем. ман ҳамчун ҷавон духтар дар баробари тамоми мардон метавонам бигӯям ки барои халқи ватани худ тамоми саҳми худро мегузорам, барои ҳифзи он, ҳифзи мероси аҷдодии мо, барои фарҳанги миллат ва таърихи кӯҳанбунёди мо. ҳамчун зан модари ояндаи тоҷик саҳми худро мегузорам ва барои тарбияи насли навраси ояндасози миллат тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳам. дуруд бар шумо. Супия Тоирзода,
welcome on the floor again. Thank you a lot. I think you well know English language as well, right? Yes, you're I right. have a question for you. Does this society provide equal opportunities for women? I mean, the whole world. Can you please repeat your question? Okay, does this society provide equal opportunities for women? Of course, nowadays, yes, because everywhere, in every place, women can be supported by government and, of course, in the international schemes too. Because nowadays, women can be as a lawyers, as a teachers, as a doctors. At any sphere, we have that women that can work and improve their patients, their skills and show themselves to the world. Well done. I have one more question too, please, because before your applause, at what language speaks in Brazil? Who speaks? At what language speaks Brazil? People who live in Brazil. In British English language. No, what is the national language in Brazil? This is English language. They speak in English. No, the second mother language is English, but they got a first language, like a mother language. Huh? Portugal. Portugal. Well done. Thank you. Did somebody tell you from the phone, no? Yes? Somebody told you this answer? No, just You just some heard files something, in right? my mind are coming on now. So you did know about this question, right? Did you know the answer? Exactly right now, I just remembered about this. You just remembered. Oh, well done. You're so... У вас, Фортуна, очень хорошо сработала в этом плане, и вам повезло, что вы прям вовремя ответили. Спасибо вам большое. Вы прекрасно выглядите, у вас роскошное платье. Также очень профессионально и галантно смотритесь на этой сцене. Я аж ослеп от вашего образа. Я вам желаю успеха в жизни, чтобы у вас все получилось, Супияджон. Спасибо большое. You well deserve it. Thank you. Спасибо. Большая честь услышать от вас такие слова. Благодарю вас. تشکر سوفیا سخنرانی شما بسیار به من پسند است و شما سوال دارم با فکر شما آیا موفقیت بدون قربانی امکان پذیر است یا نه؟ من فکر میکنم که نه چونکه چونانه که من از روی اکونومیکا تحصیل میکنم اولین принципе экономика این است که людям приходится выбирать. ما باید در حیات بین این یا آن انتخاب داشته باشیم و همیشه برای یک چیز باید چیزی رو دریغ داشته باشیم. Ташакур барой жауап. У меня к вам вопрос еще на русском. Мне интересно узнать, как вы думаете, чем вы отличаетесь от других участниц помимо внешности? Я на данном конкурсе чаще всего наблюдатель. Я наблюдаю за всеми участницами, как они ведут себя, как они подготавливаются. А я тихо сижу и смотрю за ними. Я восхищаюсь за каждой участницей. Для меня они на самом деле все мисс Душанбе, все достойны этого титула. А как вы думаете, чем отличаетесь вы от них? Все замечают то, что я очень спокойна, и даже когда мне тоже волнительно, я тоже добиваюсь этого титула, но я сохраняю спокойствие и могу помочь кому-то в таком же стрессовом ситуации, помочь какими-нибудь ответами, либо вопросами и помочь, в общем-то, в подготовке к данному конкурсу. Благодарю вас за ответ. Спасибо большое. Teşekkür ediyor.
ассалому алайкум ҳаяти акамон ва ҳозирини гиромӣ. Ассалому алейкум, Мошулла ҷон. Саломат бошед, хуш омадед. Беҳтарин ролик буд, аҳсан, офарин. Либосатонам бисёр зебо аст, ба шумо зебидаст. Мо ку аз аввали ҳамин озмун ба номи шумо ошиқ ҳастем. аҳсан, офарин. Ман савол дорам, орзуи бузургтарини шумо чи аст? орзуи бузургтарини ман сараввал дар оилаи солими ман мебошад. Мехоҳам ки модар ва оилаи ман ҳама вақт солим бошанд, дар бари ман бошад ва орзуи калонтарини ман боз дар давлати соҳибистиқлол ва ҳамеша сарсабз ва биҳиштосо низ мебошад ва шукргузорам ки дар чунин давлати соҳибистиқлол имрӯз дар ин саҳна баромад дорам ва ба ман имконият шудааст ки баромад намоям дар назди шумо. орзу дорам ки ҳама вақт кишвари мо ҳамин гуна сарсабз бошад. Ташаккур. ҳеҷ ганҷе беҳтар аз фарҳанг нест, то тавони рӯй бар ин ганҷ не. шумо аллакай пайхаст шудед ки саволи ман ба ҳамун ихтисоси шумо тавамо пайванд аст. чӣ гуна метавон фарҳанги миллиро дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳифз намуд? дар ҷаҳонишавӣ сараввал бояд аз забони модари худ шурӯъ намоем, забони модари худро ҳифз кунем ва ҳар як шаҳрванд бояд забони модари худро хуб донад, дар сатҳи олӣ донад ва ба дигар давлатҳо низ муаррифӣ намояд. ва боз дар либосҳои миллӣ чакан, адрас ки аз ҳама либосҳои зеботарин ҳастанд ва бояд муаррифӣ намоем дар арсаи ҷаҳонӣ. ва ба ғайр аз ин бояд духтарони мо, духтарони тоҷики мо ки зиёд бо ақл, бо савод ва зебо ҳастанд, бояд ҳусну ҷамоли духтари тоҷикро ба арсаи ҷаҳонӣ пешкаш намоянд ва муаррифӣ кунанд. беҳтарин аз ин ки шумо якдигарро малика медонед, зебосанам мепиндоред ва ба якдигар кӯмак мекунед барои расидан барои ҳадафе, ин беҳтарин ва ифтихорбарангезтарин дастовард аст ки шумо дар ин рӯи минбар доред. ташаккур. мошулла ҷон, дар идомаи анамин ҷавоби шумо, имрӯз албатта ҳар кадоми мо ӯҳдадор ҳастем ки анамин арзишҳои миллии худро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ карда тавонем. ва яке аз анамин арзишҳо ин либоси миллӣ аст, чихеле ки шумо дар ин ҷо гуфтед. мо имрӯз либосҳои миллии зебо зиёд дорем ва монанди чихеле гуфтед атлас, адрас, чакан. шумо бештар кадоме аз инҳоро писанд медонед ва барои чӣ? ростӣ муаллимаҷон, ман бисёртар ба куртаи атлас шавқ дорам ва онро зиёд дӯст медорам, чунки куртаи чакан аз 7 ранг иборат аст ва ҳар як ранги он маънои маънавии худро дорад. маънои офтоб, маънои ҳамаи ҳамин маъноҳои зебо дар ҳамин чакан гулдӯзӣ шудаанд ва бисёр як навъи зебои санъат ҳамин чакан аст, навъи зебои ҳамин курта чакан мебошад ва ба ман бисёр писанд аст. ташаккур барои иштирокатон. دلبرم عاشق دستم میدونی یا نه عاشقی دو زلفی پریشان دستم میدونی یا نه دلبرم عاشق دستم میدونی یا نه عاشقی دو زلفی پریشان دستم
Салом алейкум, Мавзуна Ассаламу ҷон. алейкум. Саломат бошед, ташаккур. Ташаккур. Бисёр зебо, видеороликам бисёр зебо. Ташаккур, аҳсан. Ман мехоҳам фаҳмам ки фикри шуморо ҳамчун як ҷавон дар ҳамин даврони рушди бо суръати техникаву технология, илм, фарҳанг, сулҳ бебаҳотарин неъмат аст дар рӯи замин. Шумо ба фикри шумо сулҳро чӣ гуна бояд нигоҳ дошт дар рӯи замин? من فکر میکنم که ما از همه خوشبخت‌ترین نفرانی هستیم که در چنین دولتی عزیزمون، در چنین دولتی که با صلح و آزادی و استقلالیت تبدیل گردیده شده است. من فکر میکنم صلح یکی از چیزهای مهمترین هر یک دولت است و من میخواهم سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بگذارم که در چنین شرایط ها زندگی میکنیم و شایسته چنین صلح و دولت در این زمانه هستیم. امروز تحولات‌های نامفهوم خیلی زیادند. آیا جهانی شوی میتواند به هویت تاریخی، یعنی به گم شدن هویت تاریخی آورده رساند؟ من فکر میکنم که هر یک تاریخی دولت در هر یک کشور مانده میماند و جهانی شوی پیش رفته ایستادن میگیرد، اما تاریخ همه وقت در جای خود خواهد ماند. در این اسناد موقع شما چی میشود؟ موقع خودتون را اساس نکنید. جهانی شوی مثلا اختصاص شما مناسبت‌های بین المللی برای رشد جامعه در سطح بین المللی، برای توانمندی های خودتان را به جامعه تقدیم نمودن یا به بشریت یا بالاتر گیرین. مثلا دولت خودمون تاجیکستان، ما از در من میخوام بگویم که مثلا دولت خودمون تاجیکستان ما نه تنها تاریخ بزرگ داریم، ما نه تنها وارثان سامانیان و از ادبیات کلاسیکی رودکی، ابوعلی ابن سینا، فردوسی هستیم. ما هم میتوانیم در رشد موثر بوده و همه وقت در رشد ملی خود باشیم. تشکر. I have a question, a simple question, please. Are you ready? Yeah. You graduate international relations or you're on overseas? Yeah, I'm great. You graduated, right? Yeah. So I have a question, please. Can you name the neighbor countries of Tajikistan, the border countries to Tajikistan? کشورهای همسرحد جمهوری تاجیکستان رو نمبر کنید. Our friend Так, countries. стоп. Сделай, пожалуйста, вот так. Успокойся. Теперь начинай. Our friend country is Kazakhstan, Uzbekistan, Yeah. Kyrgyzstan, Yes. and China, And and Afghanistan. of course, yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, you're done. Yes, thank you.
بیا دل بیا جان بیا که دل ندارم بیا به تو هیجم ده پیش دل ندارم و سیری شبانه با باقی پیش خانه نمیرم آخر هم دل ندارم با سیری شبانه با باقی پیش خانه نمیرم آخر هم دل ندارم عشق من تو با من باز مکن مرا ناراض مکن با دل ناساز مکن بس عشق من با هم جور شویم مهی پر نور شویم از غم یک دم دور شویم بس ассалому алейкум фариштамо хуш омадед аҳсан бисёр зебо аҳсан хуб орзуи бузургтарини шумо чист орзуи ман расти гап ман орзу мекунам ки баъди донишгоҳро буд кардан ман мехоҳам кор кунам дар мид ташаккур барои ҷавоб чеҳраву симои бисёр тоҷиконаву зебо агар шумо узви ҳакамон мебудед кадом меъёрҳоро муҳимтарин медонистед ба фикри ман якум чиз ки ҳакамон бояд ки нигоҳ кунанд дар ҳар як духтар ин дили пок ва ният ба чӣ ният омадагиай ва беғарзи ҳамин мехоҳад ин духтар давоми саводша бузургтар кунад масалан да ман ҳамин чиза фикр дорам ташаккур дар идомаи анамин савол тамоми занҳои тоҷик зеботарин занҳо дар дунё ҳастанд ва агар байни зебоӣ ва байни сатҳи маънавиёту маърифат интихоб кард шумо кадомашро интихоб мекардед ман фикр дорам ки маърифат бисёр муҳим аст ва бисёр баланд аст барои он ки зебогӣ чизи хуб аст яъне ки ин меравад яъне ки ақл ва савод ин як чизе ки меиста қатъид ва як чизе ки ту метавонӣ фарзандота ёд тӣ барои ҳамин ман ҳаминро фикр дорам ташаккур I have an addition one question to you Aslamova Farishtamova, please welcome to the floor once again and my question is could you tell me please your relationships with other girls with your participants Well, our relationship is pretty good. Have a really А strong... вы точно таджичка? Yes, absolutely. Yes. Ее английский лучше, чем ее таджикский. Yeah, you can continue, please. I have a really strong boundaries with probably all the girls now. We have a good friendship and each of them really good and they're really sweet. And we support each other, what is really important. Like literally 5 minutes ago, girls were supporting me and saying that everything's gonna be fine and you're gonna be fine. So thank you. What is the most important item that you got in from this project, Ms. Dushanbe? What is the main thing that you got from this project now? Probably from this
participation, I just understood that I can do much better than I could ever thought of myself. And I, of course, meet a lot of new girls and people who I really enjoy to spend time with. So it's the most important part that my time wasn't just wasted and I just spent it really good. So Just applause for you, just because you know perfect English. Thank you very much for your accent. You're pretty, very beautiful girl. Thank you. Фариштама, у меня к вам вопрос на русском языке. Что для вас значит успех? успех для меня это, мне кажется, в первую очередь успех это когда ты чувствуешь себя в комфорте, когда ты знаешь что то, где ты находишься, с кем ты находишься, как ты живешь и как ты проживаешь свою жизнь, полностью совпадает с твоим мировоззрением и с твоим мироощущением, и тебе нравится это, и ты получаешь удовольствие от жизни. И в этом и заключается успех. То есть обычно люди думают, успех это большие деньги или же там, скажем, да, там какие-то именно материальные вещи. Но обычно успех это просто быть довольным собой и своим окружением, и то, как ты живешь. У вас успех никак не связан с карьерой вашей? Что, извините? У вас успех никак не связан с вашей карьерой, к примеру? Конечно, связан. Просто у каждого успех в карьере по-разному формируется. Я хочу добиться успеха в своей карьере. Очень сильно хочу. Интересно узнать, кем вы видите себя через 5 лет? Ну, как я сказала, я бы хотела продолжить учебу. И после этого хотела бы работать в Министерстве иностранных дел. Поэтому, наверное, через 5 лет я бы хотела видеть себя более, скажем, ну, хорошей должности, наверное, и при этом быть довольной тем, чем я добилась за эти 5 лет. Это самое главное для меня. Благодарю за ответ. Удачи вам. Спасибо. دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس جانانه من فقط توی بس چشمک زده من به سوی هر کس جانانه من فقط توی بس چشمک زده من به سوی هر کس ассалому алейкум. ассалому алейкум, малоҳа ҷон. Шумадед, бисёр пироҳани зебо доред. Ташаккур. Худатонам бисёр зебо ҳастед. Ташаккури зиёд. Аҳсан, офарин. Муваффақият дар чунин озмун ба фикри шумо бештар ба заҳмат вобастагӣ дорад ё ин ки ба имкониятҳо? Фикр мекунам ки албатта имкониятҳо муҳиманд, аммо бисёртар заҳмат ва устуворӣ нишонаи як мартабаи хуб мегардад. چی گونه میتوان فرهنگ ملی را به جوانان جالب گردان به آنکه ماهیت آن گم شود؟
ба назари ман мо бояд бо ҷавонон бо забони онҳо ҳарф занем. яъне медонем ки ба ҷавонон ҳозир шабакаҳои иҷтимоӣ писанд ҳастанд, филмҳои кӯтоҳро тамошо мекунанд, клипҳоро, блогҳоро тамошо мекунанд. мо метавонем ба воситаи ин амалҳо, ин шабакаҳо ва лоиҳаҳо ва чунин озмунҳо онҳоро ба таърих ва фарҳанг ҷалб кунем. албатта ки онҳо ҳувият ва моҳияти таърих ва фарҳанги тоҷикро мефаҳманд. беҳтарин. малоҳат хеле либоси шик ба бар кардаед. бениҳоят зебудаст ба шумо. ба фикри шумо қувваи асосии зан дар чист? қувваи асосии зан дар таҳаммул, сабр, меҳру муҳаббати ӯст ва аслан маърифат ва дониши ӯ низ. чунки зан ин як мактаби аввалини фарзанд мебошад ва нақши бузург дорад дар ҷомеаи ҷумҳурӣ, чунки насли оянда ин ояндаи миллат мебошанд. офарин, ташаккур барои ҷавоб. Ташаккур. салому алейкум. Сафина ҷон, ташаккур, аҳсан. бисёр зебо. ба назари шумо озодии зан бояд бо кадом арзишҳо ҳамоҳанг бошад? агар байни зебоии зоҳирӣ ва сатҳи маърифат интихоб лозим шавад, кадомро шумо авлотар медонед? чун мо инҷо дидем шумо дар ҳамон қадамгузорӣ ва рӯи ин минбар роҳ рафтан бисёр як нерӯи бепоёнро тарғиб намудед ва инъикос мешавад дар ҳамон чеҳраи шумо, симои шумо ва ҳаракатҳои беназири шумо. агар байни зебоии зоҳирӣ ва сатҳи маърифат интихоб лозим шавад, кадомро шумо авлотар медонед ва чаро? ман фикр мекунам ки зебоии зан на танҳо дар симо аст, балки зебоии ҳар як гулдухтари тоҷик, ҳар як зани тоҷик аз даруни худ оғоз мешавад ва дар рафтори муошират кардани онҳо ин зебогӣ маълум мешавад. ташаккур. дуруд бори дигар. ман бо камоли эҳтиром мехостам барои тақдими сипосномаҳои мақомоти ҷӯри шаҳри душанбе
اینجا معاونان رئیس شهر حضور دارند. میخوانم محترم طاهرزاده مهریدین و فقیرزاده رستم را که و سرپرستانی که امروز همراه ما هستند سپاسنامه تقدیم گردد. Просим, пожалуйста. А прямо сейчас, дамы и господа, с особым уважением грамоту благодарности вручаем главному спонсору строительной компании «Себистон-2018». Для получения диплома на сцену приглашается генеральный директор компании Давлатализода Мухайо. شرکت سبستان 2018 دولت‌علیزاده مهیا. مبارک باشد. سپاسنامه سپارده می شود به سرپرستی رسمی شرکت ساختمانی افسانه شهر. و برای گرفتن سپاسنامه به صحنه دیرکتور گنرالی شرکت خوجاєв مقصود را دعوت میکنیم. مبارک باشد. Диплом вручается охранному агентству Redline. Для получения диплома на сцену приглашаем директора компании Хабибов Шариф. مبارک باشد. شرکت Redline. Спасибо вам. Следующий благодарственный диплом вручается компании «Газпромнефть», производящей смазочные материалы, в том числе моторные масла G-Energy. На сцену приглашается коммерческий директор компании Джураев Ибрагим. مبارک باشد. Диплом в знак уважения и благодарности вручаем директору Ассоциации блогеров Таджикистана Маджидзода Бахтиору. Ай ты наш красавчик! ABT Таджикистан. Ассоциация блогеров Таджикистана. مبارک باشد. شرکت TCL نیز سزاوار سپاسنامه است و برای گرفتن سپاسنامه به صحنه دیرکتور دپارتمنت عملیات شرکت TCL رخشانه بندیشایو دعوت میکنیم. مبارک باشد. Спасибо вам за вклад и поддержку. تشکر زیاد. تشکر زیاد. Спасибо вам خدا شما большое. وجسته باشد. Также выражаем искреннюю благодарность всем наставникам, которые на протяжении всего проекта за кулисами круглые сутки работали с нашими участницами, вложили в этот проект всю свою силу. Они помогали девушкам развивать в себе талант.